good. Because if we not play very good, we not win this match. Because we not play against one team. We play against two. We play against two teams. Wasi team was very poor today. How can it possible? 16 falls. 16 falls. There are people here. Explain to me. How can it possible? Akbar get a card to Kuning. How can it possible? How can it possible? Kenzo have card to Kuning. How can it possible? Just like this, please. Ya, dan kita menang hari ini karena kita main dengan sangat bagus, Kalau kita tidak main dengan sangat bagus, tim ini bukan tim yang tidak bagus. Dan kita melawan dua tim hari ini. 16 pelanggaran seharusnya diberikan. Dan Akbar dapat kartu kuning. Untuk apa? Kenzo dapat kartu kuning. Untuk apa? I give you one thing to you. See how many players from our side get injured and go out. Too much players. You know why? I can start. Minute 5. Number 97. Fall against Vitor, not yellow card. In Europe, yellow card, for sure. Number 2. Central back. 2 times for yellow card. Minute 15 against Jacob. Minute 35 against Kenzo. No yellow card. Number 4. Minute 3 against Adilson. Minute 32 against Everton. 2 times, no yellow card. Number 6. Minute 69. Unbelievable. Make fall against Akbar. The referee make fall against us and give card to Kuning to Akbar. What is this, man? This is ridiculous. Number 6. Again, minute 74. Danger fall against Tahar. Nothing. No card to Kuning. Who's take card to Kuning? Our captain Willie that go to say, hey, referee, come on, it's card to Kuning. And who's take card to Kuning? Our player. 3 card to Kuning we take. Opponent team always stop the game by making danger falls. If you want to not speak about this, continue. Because in this situation, is very poor the football in Indonesia. Because the referee allowed this kind of things. A normal game, with a normal wasit, 7-8 guys of them go out today. They make consecutive fall. How many times number 2 make this and no fall? Man, this is kartu kuning. I'd be surprised. I don't want to speak bad things about the referee, but he's always see the 2 games against Bali we make playoff, tira bagus. Here came Dewa, number 23 and number 22 finished the game, and our player get action. Yasa, nothing happened. It's put me very sad because you not respect the players, our staff, and our supporters that are working here, especially the players on the week. And after we want to make Bago's game, and we come here and we see one guy always stop the game and not show kartu kuning when he must show, and show kartu kuning when he cannot show. Akbar kartu kuning, Kenzo kartu kuning, and real kartu kuning is ridiculous. Menyebutkan dengan detail nomor 97 di menit kelima. Pemain Persib melanggar Victor. Seharusnya ini dihukum dengan kartu kuning. Kalau dirubah wasit normal melihat ini pelanggaran dengan hukuman kartu kuning. Nomor 2 kali dia lakukan, menit ke-15 untuk Jakob dan menit ke-35 untuk Kenzo. Tidak kartu kuning juga. Nomor 4 2 kali dia lakukan, menit ketiga untuk Adilson, menit ke-32 untuk Everton, tidak kartu kuning, tidak keluar juga kartu kuningnya wasit.
Nomor 6, menit ke 69, buat melanggar akbar, malah pelanggaran diberikan ke mereka punya free kick maksudnya, dan kartu kuning ke akbar. Ini konyol sekali. Pelatih tidak melihat apa yang harusnya diberikan, tidak melihat itu adalah keputusan benar. Kenapa kartu kuningnya ke akbar, sedangkan akbar yang dilanggar. Nomor 6, menit ke 74, nomor 6 melakukan pelanggaran berbahaya ke Taha dan wasit tidak memberikan kartu kuning. Willy, kapten kita, datang ke wasit, tanyakan ke wasit, ini pelanggaran berbahaya loh. Wasit malah kasih kartu kuning sama kapten kita, Willy. Dan 3 kartu kuning yang kita ambil itu pelanggaran, 3 kartu kuning yang kita terima, yang pemain kita terima, ini kartu kuning konyol semuanya, tidak tahu dari mana. Dan seharusnya kalau ini dipimpin oleh wasit yang bagus, yang melihat hal-hal dengan seharusnya, pelanggaran yang berbahaya yang harusnya diberikan kartu kuning, dan kalau tidak ada pelanggaran, tidak terjadi apa-apa, seharusnya kalau ini wasit normal, 7 pemain sudah keluar dari lapangan hari ini. Dan ini terus terjadi pertandingan-pertandingan sebelumnya juga. Pada saat melawan Dewa, nomor 2 dan 22 bebas lagi, lolos dengan tanpa hukuman apa-apa. Dan biasa dilanggar, ditendang malah di pertandingan. Ini kita sedih. Kita semingguan penuh kerja keras, mulai dari pelatih, pemain, staf, kerja keras, kerja jujur. Dan ini terjadi buat kita. Pada saat pertandingan, satu orang yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, atau memberikan kartu kepada hal-hal yang tidak perlu diberikan kartu, malah yang seharusnya diberikan kartu tidak diberikan.